Emakhosini camagulisedi lekhanya umhlambululi sihamba singamabutho sajika sachintsha imimoya ezitshintshayo la uthi ubheke ukuthi hayi ngathi ingane encane kube isalukazi ikhehla. Please don't forget to like and subscribe and comment. Yo commentani. Comment uthi mama uyabheda, comment uthi hayi suka sisi uyabheda. Please comment ukuthi ngiyabonga ngemfundiso njoba niyenza. Ama comments are very important nama likes. Please share ama videos so that nizokwazi ukufunda. Emakhosini ngizokhuluma ngokuyenza ama rituals nezinyanga nezangoma nabaprofeti, evil rituals, ukuthi uhlukanisa kanjani. Number 1, konke lokho enikubonayo enikuzwayo kokuthi umuntu uyashaywa ngomuthi, umuntu uyazibiselela ngomuthi, ubamba umfazi kunomuthi wokuthakatha nje, ayikho kuPhiyodlozi Talk, ayikho emsamo lonto leyo. Nanoma ningaphathelana imithi emndenini ayikho, ingakho maniphathelana imithi idlozi lisuke noma likhathale kubusele imithi enisebenzisayo. There's a Phiyodlozi Talk and there's evil talk abazenza ngathi ezedlozi. No, abantu sebahambe bayolanda imimoya abangayazi abacakekile namhlanje. So ama evil rituals ayenzwayo, like for example ama rituals weyinkukhu ezimnyama, ama rituals wokufaka isithombe somuntu emabhodleleni, please zi-dangerous lezo zinto. Namhlanje uthi izinto azikulungeli yila uma rituals. So yes siyakwata sibe njani, kodwa solo kungacala this spiritual journey mina ngilongilwela idlozi lami, angikaze ngadukiswa isitha. Yebo siyakwata kube inkinga ukuthi ukwata. Yabona uma unga understand ukuthi umthakathi mayekutholile wakugadla, you must understand one thing. Uma usakwazi ukubona ukuthi ungigadlile noma uma ubona ukwazi ukukhuluma akakakuyenzi lutho, bekakuhlokoloza nje. Ngaleso sikhathi wazi ukuthi abakini kukhona labavike khona. So thina sithathwa ama emotions sifuna ukuyozilwisa. Ngizokenzela iexample, ayikho into ezilwela njengedlozi. Idlozi liyazilwela, ngisebenza ngabo kakhulu abantu basemakini abahamba emhlabeni. Idlozi malisukumisa liyasukuma. Nanoma lingabulalwa kuthiwa lenza umkhovu livalelwe liyakhuluma, umoya wayo uyadonseka. So ngifuna ukubulala nalabantu abasebazitshelile ukuthi mangimbulela umntana kaSisi, mangimbulela umntana kaBhuti, mangibulele indoda, mangibulele umfazi ngeke ngipokele. Should oyi1 avuke eze kubo umhlambululi abafana nami, senkingeni because of uzosichazisela konke. Imimoya, umoya womuntu ophilayo uyedonseka. Ingabe kenze njani phezulu kwesimo saka spesihle, ngabe khona okwenzakala uyavela kahle nje alokaphila. Even nanoma angasekho umuntu akafi kuphelele lapho, bayakhuluma umoya womuntu ongasekho uyavuswa. So yekelani ukubulala abantu nizitshela ukuthi nifihlekile. And makube ubuphupha umzali wakho then kwavaleka, you must know ukuthi kukhona abakenzile. Ingakho niphupha amangcwaba avulekile, niphupha amangcwaba destroyed, niphuphe umuntu afikele akhale. It's into enzima ebhlungu kakhulu ke leyo, enzima ekufanele kuyiphakamele. Once ungabona umuntu ongaseke emhlabeni avuza igazi noma akhala, emergency case leyo. So namhlanje wazi ukuthi ama rituals ohamba uwayenza nenyanga, inyanga yona inendlela yayo yokuziprotect. Wena uzogcina ufika kubo mhlambululi ukuthi sikuhlambulule.
Ingakho namhlanje uzothola umuntu athi hayi ngiyenze abortion ngicela ungenzele ilata ufike epark station la ngisho noma ngabe unesichitho nanoma ungabe unani kuqala ngensebenzo yakho kuqala ngiqale ngikline wena ngoba kuningi enikuyenzayo enizitshela ukuthi at that moment it makes sense awuna choice kanti una choice zifundiseni ukwazi ngemvelaphi yakho zifundiseni ukwazi ngomsamo wakho ukuthi uhamba kanjani zifundise ukwazi ukuthi umoya ophila kuwena umuphi kodwa ke kunzima ngoba izinyanga nabaprofite bamanje abazicheck into ezinjalo akusadili ngomsamo umuntu uya ngechemist yakhe ukuthi una umuthi okuyenza so yonke into easy then mayifuna easy uwazi ukuthi usazomelwa yinsebenzo zenhlambululo zokuconfessa eningi lenu aniguli aninamabhadi kudingeka nje ukhulume nje iqiniso ukuthi yebo ngafaka ushevu for indoda enilwa kanje idlozi la kubo liyalwa ukuthi khuluma owakuyenza la ekhaya namhlanje imimoya efuthi engahlelisekile iyakuphusha ukuthi khuluma nje iqiniso uzolapheka otherwise uzoloku njalo uvakashelwa isilwane akusisilwane hiyo le ndoda wayibophile yaze yashona angithi niyababopha nini nithi maniqeda ukubopha lona ashone mazothola omunye uzokubopha lesa sidumbu lesa sizoza isipoko kuwena so yonke into yenzayo embi isazobuya kuwena and kwamele uyilungise and it's so hard manje sozokhuluma uzomface usisi wakho ukuthi hey ngayenza into enje uzomface udadewenu noma umfowenu uzomface abantu like umuntu ozwana naye ukuthi hey phela njengoba sizwana so silwa so akusisilwane lo yamuthi lo yawufakela between you two ngoba uhambe wayo overtake amadlozi so ama rituals enwayenzayo nezinyanga nabaprofite ngoba abaprofite bamanje bayaganga ngasho ngathi kuthwase ama devil worshippers esikhathini samanje you will think bamaskile ngokuthi abaka Kristu noma abo bishop noma izinyanga abaprofite ama devil worshippers ingakho banenzisa ama rituals a dangerous anzima ingabe isiphi isigodlo sifunayo do you want peace hlambulula do you want peace lungise zomsamo emakhosini idlozi liza uziphakamela ngasho ngathi ama cases please can I say this before you end this video cameraman ungilalelisise kahle ngiyezwa kuthiwa ngiyakhona ukushaya isitha ngiyezwa ukuthi ngiyakhona ukutholisa umuntu umsebenzi ngiyezwa ukuthi bathi ngiyakhona ukuwinisa umuntu ilotho noma ukutholisa abantu amathenda no wait angisiyena umhlambululi wama miracles angisiyena umuntu wama miracles it depends ukuthi uza ndlelani ngithola isimo somsamo wakini simenjani ngithola abantu bakini bakwisimo esinjani uma ngokuhlambulula kanti ngokuhlambulula ukuthi manje kuvele kwasuka leyo case and then so uthola umsebenzi no it's not me bavukele entweni enjani sinokuthi siyabavusa bavuse bashaye isitha akuthiwa mangukenza inhlambululo bese kuthiwe hey nankuseka sesibhedlele lesitha lesibesingihluphile kokho ngayenza insebenzo hayi umuthi wakho noma futhi angusebenzisa umuthi neswahla hayi insebenzo zakho ziyasebenza akusimina bavuke batholana yiwo umhlola abazoyenza abakini abasuke bayenzile anginanto specific ukuthi le eyokutholisa umsebenzi le no inhlambululo it will depend cause khona lo engimuphi inhlambululo wayengaboni wayengaphuphi sale sekaphupha isilwane siyamkhama sekasibona nokuthi isima kanjani lesilwane sinjani and then so uzothi mina ngikufaka isilwane no ubungaboni ngokuvulile amehlo please ningahlanganisi izinto emakhosini nakuyokhanya please don't forget to like and subscribe.